Kao što već vjerojatno znate, moje ime je Nina i ja sam transrodna osoba i danas sam odlučila snimiti ovaj malo spontaniji video u kojem bi pričala najviše o tome kako je biti trans osoba i kroz što sve morate prolaziti u životu i na koji način sam ja zapravo počela svoju tranziciju. I ovaj video je zapravo inspiriran videom koji je snimio moj virtualni prijatelj Aleksandar. I današnji video koji sam pogledala njegov na YouTube kanalu me inspirirao zapravo da ja malo više govorim o svojoj transrodnosti i onome što sam prošla u životu. Čelo mi se sjaji ko nekakva masna purica. Nema veze. Željela bi isto čestitati svim svojim prijateljima pravoslavne ispovijesti Sretan Uskrs, Hristos Vaskrs. Tako da, eto, želim vas podržati i u vašem prazniku. Danas nisam nešto specijalno sređena jer sam i onako u karanteni i ne izlazim baš previše van, ali kad se sredim i kad stavim bar malo maskare i ruža na usta, osjećam se puno bolje. Tako da je to još jedan od razloga što danas imam barem malo nešto make-upa, ali mislim da je vrijeme i da se naviknem na to da me ljudi vide i bez puno šminke, jer to sam i dalje ja. Uglavnom, video koji me inspirirao na YouTube kanalu je ime mu je na YouTube kanalu Aca Kez i njegov link ću staviti dolje u opisu ovog videa, tako da ga možete i vi pogledat. Možete ga pogledati slobodno i slobodno ga isto subscribe-ajte i podržite ako vidite da je to tema o kojoj biste voljeli slušati i naučiti nešto. Naziv video snimka se zove Biti trans muškarac u Srbiji i postojimo. Dakle, na tom video snimku Aca priča svoju kratku priču o tome što je on morao proći kao trans muškarac. I mislim da je to jedna super stvar, zato što u doba kad sam ja zapravo postala biti svjesna šta to znači biti transrodna osoba i šta znači biti transrodna žena, nisam baš imala previše informacija, niti je postojao YouTube na kojem bi mogla dobiti bilo kakve informacije. Tako da sam vrlo zahvalna što danas, imamo mogućnost nalaziti sve te informacije na YouTube-u i što nam te informacije omogućuju da saznamo sve onome što možda nismo bili upućeni. I ovi video snimci su svakako vrlo korisni, pogotovo za one osobe koje se tako osjećaju. Evo, preselila sam se ovdje zato što mislim da će sunce jako brzo tamo pasti, pa sam uključila ovaj ring light. Uglavnom, ono što sam htjela reći, htjela bi se zahvaliti Aleksandru što je zapravo snimio cijeli taj video i na taj način i mene inspirirao da se možda uključim više na YouTube-u i malo više se fokusiram na općenito sve probleme oko transrodnosti i da malo više govorimo o toj temi, budući da mislim da na taj način mogu pomoći svima koji se nalaze u istoj situaciji kao što sam se ja nalazila ili su tek na početku svoje tranzicije ili možda žele početi tranziciju ili nemaju hrabrosti ili jednostavno su znatiželjni i žele znati nešto više na tu temu. Tako da Aleksandar je napisao, odnosno govorio o tome kako
je prolazio vrlo neka traumatična iskustva, također tokom škole i tokom djetinjstva i odrastanja. Ono što Aleksandar jako lijepo rekao u svojem videu je to da mi smo tu i mi postojimo i niko ne može zatvoriti oči ili negirati činjenicu da ljudi poput nas postoje na ovom svijetu. Nažalost, u nekim prijašnjim vremenima o tome se nije puno pričalo niti govorilo i neki ljudi misle da je to nešto što se dešava danas u nekom modernom društvu. Transrodne osobe su uvijek postojale, čak postoje neke statistike koje kažu da se u svijetu godišnje rodi oko 2% transrodnih osoba, tako da ne možemo jednostavno negirati neke činjenice koje su objavljene i koje su znanstveno dokazane. Tako da tu smo i postojimo i evo ja sam isto na ovaj način se htjela uključiti malo i govoriti o tome da svaka osoba ima pravo živjeti svoj život na način na koji ona osjeća da je to pravilno i način na koji će nju ispuniti i sretnom i ispuniti nekakvim zadovoljstvom. Ja sam to svoje nezadovoljstvo trpila jako dugo, jer sam svoju tranziciju započela tek kad sam imala 41,5 godinu. Tako da mislim da za biti ono što jesi nikad nije kasno. Pa prema tome danas sam u ovom nekakvom malom komotnijem izdanju, tako da ću pričati čisto bez nekakvih previše editiranja, možda ću rezati samo na nekim stvarima gdje će biti stvarno potrebno. Ali htjela sam reći da budući da sam relativno kasno započela svoju tranziciju, ne mislim da je to nikakav razlog da moja tranzicija nije bila uspješna. Da, voljela bi iskreno da sam svoju tranziciju započela puno ranije, ali očito stvari i sudbina i sve ostalo što se trebalo posložiti su bili zapravo jedini faktori zbog kojeg sam ja započela tranziciju tako kasno. Ono što bi mogla savjetovati ljudima koji se nalaze u istoj situaciji, možda kao ja, je da ne čekaju, da ako osjećaju ikakvu potrebu za time da krenu s tranzicijom i da počnu s tranzicijom, neka to učine što prije, jer na taj način će im se život 100% poboljšati. Ja bih rekla iskreno, kad sam krenula sa svojom tranzicijom, dakle kad sam imala 41,5 godinu, da je moj život konačno počeo ličiti na život i da sam konačno bila sretna da živim zbog onoga što će se tek desiti u budućnosti. I imala sam vrlo jasan i zacrtan cilj koji me zapravo i doveo do ovog da sam evo na današnji dan u potpunosti obavila taj operativni dio tranzicije. Naravno, sa hormonima ću nastaviti dalje cijeli život vjerovatno, pošto na taj način mogu biti vrlo stabilna mentalno, jer hormoni su jedan vrlo važan korak ovog cijelog procesa, koji za neke može trajati kraće, a za neke će trajati duže. Htjela bih samo napomenuti da svi mi koji smo prošli tu nekakvu tranziciju i predtranziciju, specifično bih rekla za to neko predtranzicijsko razdoblje, znači
djetinjstvo i odrastanje mi nije bilo lako i stvarno sam se u životu jako puno naslušala i verbalnog nasilja i fizičkog nasilja i bila sam izrugivana i nadamnom se vršilo mnogo bulinga. Od toga da ne govorim da zbog svega toga sam bila vrlo nesretna u dubini sebe, mada sam na nekakav svoj vanjski svijet ostavljala dojam da sam vrlo zadovoljna i sretna osoba, ali kao što je moj psihijatar rekao meni jednom, da su transrodne osobe vrlo vješte u glumi i zapravo u življenju nekakvog dvostrukog života, zbog činjenice da nas društvo ne prihvaća onako kako bi nas trebalo prihvatiti, ali jedini savjet koji mogu dati u vezi toga je da prestanete misliti na druge, da počnete misliti na sebe i na ono što vama daje nekakvu osobnu vrijednost kao osobi i što vas čini sretnim, i na taj način ćete vrlo lako vidjeti svoje prioritete u životu. Na taj način će se ispostaviti isto tko vam je prijatelj, a tko nije. Na taj način ćete vidjeti tko vas istinski voli kao osobu, jer ovo što vidite ovdje predstavlja jednu samo fizičku vanštinu neke osobe, bez obzira da li je ona muško ili žensko. Ono što je srž same mene je to što sam takva kakva jesam, i protiv toga sam se borila itekako od samog početka, jer nisam prihvatila samu sebe. Tako da najbitniji korak u tranziciji je taj da se suočite sami sa sobom i da shvatite zapravo što ste i tko ste, i da to objeručke prihvatite i gradite na tome svoju ličnost, da gradite na tome svoju sreću i na taj način postignete neki viši cilj vašeg života, jer sve ostalo što vas ne čini sretnim zapravo vam neće na nikakav način pomoći. Malo sam sad previše zafilozofirala sa svime ovime, ali htjela sam isto napomenuti da ono što je Aleksandar rekao, da bez obzira što neki ljudi ne mogu prihvatiti, odnosno ne razumiju činjenicu kako neko može biti transrodna osoba, ne znam čak da li mi to pomenuo, ali ja ću napomenuti. Ljudi imaju svoje stavove, svoje mišljenja, svoje razmišljanja, svoje religije, imaju nekakve svoje obrasce po kojima su odrastali, u svoje roditelje, u svoju familiju, u sve one faktore koji su mogli utjecati na to da oni jednu stvar mogu prihvatiti ili ne mogu prihvatiti, i to nije ono nečim s čime se vi trebate opterećivati. Isto tako ja nisam ovdje na YouTube da bi nekom solala pamet ili da bi nekome odgovarala na neke neumjesne komentare na ovaj video, tako da molim sve ljude koji se ne nalaze u ovim video snimcima, koji ne vide da nešto iz ovoga mogu naučiti, neka jednostavno projure dalje. Ja sam ovdje da bi napravila neko toplo i pozitivno okruženje za sve one ljude koji na bilo kakav način trebaju pomoć, koji se nalaze u situaciji u kojima sam se ja nalazila, u kojoj se nalazim trenutno, i mislim da imam dovoljno iskustva i empatije da bi mogla podijeliti sve ono što sam ja naučila tokom ove tranzicije sa drugim ljudima i na taj način im pomoć. I mislim da što se tiče takvih stvari ne treba biti nimalo sebičan,
upravo suprotno. Mislim da svaka pomoć u situaciji u kojoj se nalazi trans osoba je vrlo dobro došla, jer znam kako je bilo meni u početku kad sam bila totalno zbunjena i kad nisam znala apsolutno otkud počet, s čime počet, kome reći, kome ne reći. I na taj način vas zapravo vam se cijeli život još više skomplicira, jer znate da nešto trebate napraviti, a ne napravite iz čistog razloga jer nemate pojma što trebate napraviti. Ne bi htjela sad previše nešto duljiti s ovim snimkom, ali htjela bi inspirirati sve koji imaju bilo kakvo pitanje u vezi tranzicije. Dakle, što god vam pada na pamet, slobodno stavite u komentarima. Voljela bi da na neki način dođem do još više sadržaja o kojem bi mogla govoriti. Dakako, imam plan snimiti i video koji će se tičati i moje face feminization surgery, odnosno operacije feminizacije lica. Mogu govoriti isto tako o implantatima, mogu govoriti o operaciji spola, mogu govoriti o odnosima sa roditeljima, sa prijateljima, o čemu god vam padne na pamet. Slobodno pišite dolje u komentarima, jer ću vrlo rado i otvoreno odgovoriti na sva ta pitanja. Isto tako ću staviti link od Ace dolje, koji me zapravo inspirirao da napravim ovaj video, i ostavit ću naravno svoj Instagram, ako netko želi tamo me može kontaktirati. I evo, to bi bilo sve za danas. Također želim svim svojim sljedbenicima, prijateljima i ljudima koji danas slave Uskrs, pravoslavne ispovijesti, odnosno ortodoksne ispovijesti, čestitat Uskrs, tako da nisam zaboravila. Budite mi zdravi, budite mi lijepi, budite mi pametni i šaljem vam veliku pusu iz Berlina. Pozdrav! Pa pa!